جلسة ديار قيدم باش أزبهار عدنان بولتنا نوچيان جوار پیشکشتکم أفجي سر نوچي وينه ترکیه آمادهکاری لشکریش بو انجام دانا اپراسیون روجهلات چم فرات بداوی آنین یپگی داخواز هلوست جه رژیم اسد دکه و قصد گفا راوستاندن شر داعش دکه سروک پیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه و هیزن شورش پشتوانی خوش بو اپراسیون لشکری یا روجهلات چم فرات تکس کرد روسیا جبو روشا سوریه دو یادشنامه جبو امریکا شاندنه و امریکا برسوا روسیه ندایه. سلاوریز ایرا ترمه پکروانی پیشمرگه هاشم عبدالقادر عزالدین دریا درگه سینوری افیش خابور سیمالکا جبو روش آوا هاتبرین ترمه پکروان هاشم عبدالقادر عزالدین لخوجهیا گرکیلگه یا انجمنا نشتیمانیا کرد لسوریه جعالی کرد پروانان و پیشوازی لی کرین و لزید خواه لگوند عرعوری سر بگرکیلگه و بخاکی هات سپارتن پکروان هاشم عبدالقادر ده دبویرک هاتنو چونه ده دماکو جه ارکی خواه پیشمرگایتی ودکریا مالا خواه جیانا خواه دزدا و سی حوالینوی برین داربون داری امریکا ترکیه رجده لسر انجام دانا اپراسیون روجهلاتی چمی فراتی بسر بانگه لرژیم اسد دکن کو هلویستا خواه رابگینه لرژیم اسد تو گرنگیه ندای دخوازه پیدی جدما کو پیدا باسکه پکاکا د سالاداریا روجاوای کردستان جا رژیم اسد ورگرتیو روج ابروج نهامتی و کارسات بسر روجاوای کردستان دتین و هری داویجی گفا ترکیه کوه در باسی روجهلات چم فراتی و بتایبتی نافچین کردستانی ببه جبر سیاست پیدی اشاجو به بنامات و آلیاکی نافدولتی پشتا کردان نگرتیو روبروی گفا ترکیه نبونو گلک ولاتن زلهز و ین جهانی جی پشتوانی ترکیه دا انجامدان ایری شدت کن. رجب طیب اردوغان سروک ترکیه بریا چند روزان راگهند که اپراسیون روجهلات چم فراتش چند روزین به دوی دست ببکه ما ترسیه کامازن کتینا و دل خلق روجاوه کردستان دوت و ولاتان جبر سیاست پیده پشتاخوال کردان کرنو تو هلوستن بهیز ندانه. امریکا راگهاند که او ایریشا ترکیه لسر روجهلات چم فرات قبول ناکه و به تایبتی او نافچین که هزین امریکی لهنه او جی دمکه ده که اردوغان راگهاند بو که او روبرو هزین امریکی نابن. روژا اینه وزیر درو ترکیه مولود چاویش اغلود پیوندیه که تلفون ده وزیر درو امریکا مایک پومپیو انجام دانه ایریش اگادار کرو امریکا پشتی اگادار کرنه تو هلوستن فرمی رانگ هندن. مساده هسدو یا پاکو توا هزن سر به پیده و یانجیکو پیده بشک جوان هزن بانگ لرژیم اسد کرن که هلوستا خواه فرمی درباره ایریش ترکیه دارا بگهینه. ایروژی سیپان همو برپرسیاری یا پاکا دخواز رژیم اسد کرد که هلوستا خواه فرمی را بگهینه لی حتی وکا نهاج رژیم اسد برسوا دخواز وان ندایه و بگرینگ نزانیه وقتی خویا کرن که رژیم اسد بن میزه درازیل سر ایریشا ترکیه و دخواز سیناریو عفرین دوباره ببه و جالی خواه قصده گفار وستاندنا شر داعش لامریکا کر اگر اپراسیون روجهلات چم فرات جالی ترکیه و دست ببکه روسیا ده هلوستا خود گوت کو او لگل ترکیه لسر هیلیا و روسیا اگدار جا انجام دانا اپراسیون روجهلات چم فراتی و بر پرسیاری اپاکد بیجن کو روسیا به ایریشا ترکیه دلخوشه. شروکارو چافدرن سیاسی دبیجن کو ترکیه رازی بون انگو گلوپا کسک جا امریکا و روسیا و جواکان دولتی ورگرتیو ترکیه رشد لسر انجام دانا ایریشه. اف رشدبونا ترکیه به پشتوانی ریکفتنا ادانته کولگوری ریکفتنا ادانه جماف ترکیه در باسی نوخاک سوریه ببه کما بس جنافچین کردستانیه اگر مدرسی لسر ترکیه وره درست کرن.
ترکیه آماده بونا خو ji êrîşkirina Rojhilatê Firatê re dike. Dohrojayînê mîdyayên ragihandinên Tirkî di daxuyaniyekê bi wêne de belav kirbû ku Tirkiye amadekariyên xwe yên leşkerî ji bo êrîşkirina Rojhilatê Firatê bi dawî aniye û wek gavekî yekem wê ji girêspî û serêkaniyê ji plana irmanckirina Rojhilatê Firatê re dest pê bikin. Artêşa Tirkiye baregehên çekdarên PYD li gundê Zormexar lê bajarê Kobanî bombebaran kirin. Alavên ragihandinên Tirkî li ser zarê jêderên serokatiya erkana Artêşa Tirkiye îro ragihan ku Artêşa Tirkiye bi topan û baleferan cihê çekdarên PYD li gundê Zormexarê Sînorî bi Tirkiya li bajarê Kobanî li Rojavayê Kurdistanê birengekî berfereh bombebaran kir û taniha tu ziyanên mazî nehatine tomar kirin. Beriyanha jî Artêşa Tirkiye gundewarê Kobanî topbaran kirbû ku di encam de şehîd û birîndar ketin. اندام کمیته ناوندی یا پارتی دموکراتی کردستان سوریه محمد سعدون راگهاند که اردوغان رجده لسر گفین خواه و در باسی روشالات چمی فراتی نبه جبر کو بنگهین امریکی لوی دوری هنه. اندام کمیته ناوندی یا پارتی دموکراتی کردستان سوریه محمد سعدون گفت چارنویسا روشالات چم فرات مینا همو پارچه کی جخاکا سوریه ین گریدای بریار ناف دولتی و او چاره سرین کو خدمتا برجواندی وان بکه او صدما سرکه یا دربازبونا ترکیه جبور روشالات چم فرات اویا کو پرزگریکان جدوزا کردی را چه بکه دوی قناغه ده. سرکرده پارتی دموکراتی کردستان سوریه محمد سعدون جمال پرا فرمیا پارتی دموکراتی کردستان سوریه پدکسی را راگهاند. کو گفین اردوغان ین داویه جبو در باسمونا روشات چم فرات راستن و اردوغان رجده ده گوتارا خوده. جبر کو روشا دولتا سوریه و شره وی برو داویه دچه و ده قوناغه که نو دست پی بکه او جی چاره سریا سیاسیه. ترسا ترکان هیا کو کرد مافین خواه دوی قوناغه ده ور بگرن. لو ما او خواه جی ایریشکی لشکری دگل 15,000 چکدارین ارتش آزاد و چته و تروریستان آمده دکه. دبن هنجتا وگراندنا خاکی جی خودین ویره مینا چاوال عفرینی کرن. سرکرده پدکسی سربار کرو گوت روشالات چم فرات جواز جبر هبونا بنگهین امریکی لوی نافچه و جبو پاراستنا برجواندین خو و پشگریدان به قصده لسر خاکی هر وکو تیزانین هبونا امریکا مینا گارانتیه که جسنور ترکیه را وک چاول حریما کردستان رودابو جبر کو امریکا هول ده پیاده جپککی جدا بکو و ج ایرانی جی وقتینه و را دستکرنا نافچین عربی جهیزین عربی را و بجداری کرنا همو پیکاتین جواکی ده نافچین کردی ده ریوبریا نافچه ده جبو درستکرنا گش و هوایی که آرام و بوی آوایی پاراستنا برجواندی خواه بکه. محمد سعدون هر وسا گوت دوی پیاده ج باجار من بجه درکه و لگور ریکفتنا نابرا ترکیه و امریکا ده هاتبو امضا کرن و دبکو اردوغان بوی آوایی ج داگیرکرنا روشات چم فرات وگرو سازش لسر بکه. سرکرده پدکسی دبیجه گلو پیاده دکاره جه پککی جدا ببه و همو هیزین کردی بجدار بکه دره و بریا خوده لوی داره پرزگریک هیا جبر کو پیاده آمده یا خاکا کردستان سوریه رادستی رژیمه یان هر هیزکی دن بکه لی کردان بجداری ره و بریا خوده نکه. ما د کوبانه دادید دما کو ریخستنا تروری داعش داگیر کرو سرک برزانی هول دا هنک پیشمرگین روجاوا د ناوا پیشمرگین هریما کردستان دا بنیرا کوبانی لی پیاده گوت از شری پیشمرگا بکم جبر کو پیاده نه پارتیا که سربخواه داکو بریارین مینا و بریاره بستینه جبر کو پیاده ریکفتن بر رژیم اسد را امضا کریو و اگر پیشمرگی روج درباز بو تیوی واتای کو بجدربونا وان د ریوبریو لسر خاکی ده. محمد سعدون اشکره کرد که اگر ترکیه هنک توپ آویت انجی و شرجی کرلیوی درباس نبه مینا کو درباس عفرینی بو شبر کو رژیم اسد جی هیجی به هزه ده هر دو باجارین قامشلو حسکه ده. اندام کمیته ناوندی پارتی دموکراتی کردستان سوریه محمد سعدون تکس کرو گوت تاوی کو هلوستا پیاده ج انکسی نرینیه لی دست انکسی دریجه جبو پیاده لی لگور هر سری کفتنین هولیر و دوهوکه و بلگنامه سیاسیه کو بناوی کاغذا کردی هفبش دنابرا انکسی و پیاده ده امضا کریه و هاتی بو رادس کرن جبو اپوزیسیون سوریه یا کو مافین کردا مینا فدرالیا که د چارچوبه سوریه که گرتی ده تکس دکه سرکرده پدکسی آماجه کر کو دوی انجمن اجتماعی
Peymanîya Kurd enekesê tevgereke bilez di nava hêzên ku bandora wê li ser doza Sûriyê heye bike. Amedebûna xwe bide di bejdarbûna rêveberiya navçeyên Kurdî li gor şert û mercên Kurdî. برپرسیار YPG داخوازا آلیکاری و هلوستا فرمیج رژیم اسد دکه و روسیا به ایریشا ترکیه دلخوشه. سیپان همو برپرسیار YPG دلیدوانه که جبو روزنامه شرق الاوسط راگهان جبر کو امریکا خالن چاودیریه لسر سینور آوا کرن ترکیه تفگر بهیس کرو پیوسته رژیم اسد به ارکی پاراسنا سینور سوریه رابع هروا همو آماده بونا خوش بو هماهنگی لگل رژیم اسد داخویا کرن و گوت کو روسیا به ایریشا ترکیه لسر روجهالات چمی فراتی دلخوش و گوت کو ترکیه و همان سیناریوی عفرین دوباره بکه. هزین سوریای دموکراتیک حسدی گفاره وستاندنا شری داعش لامریکا دیکه اگر ترکیه ایریشی روجهالات چمی فراتی بکن. هزین سوریا دموکراتیک حسدی دخواج امریکا کرد که بهتر هول بده دا کوریگری لپراسیون لشکری یا ترکیه لسر روجهالات چمی فراتی بکه. جبر اگر ترکیه دست به اپراسیونی کرد چکدارین حسدی و شری تروریستین داعش راوستینن. هروها حسدی گوت که دما اپراسیون ترکیه دست بکه اوی روبروی ارتشا ترکیه ببین و نافچه جئیریشا ترکیه بپاریزه. سروک هفیمانی نشتیمانی اپوزیسیون سوریه و ازین شورش عبدالرحمن مصطفى دبیجه همه پشتوان اپراسیون لشکری ترکیه لروجهالات چمی فراتین و حکومت دمکی یا سوریه آماده پشتی رزگار کرنا وان دوران ریوبریا وان دوران بکه. سروک هفپیمانیا نشتیمانیا اپراسیونا سوری هو هزین شورش تکیزی لسر پشتوانیا اپراسیونا لشکری جاوری کریا روشلات چم فرات دکه. سروک هفپیمانیا نشتیمانیا اپوزیسیونا سوری و هزین شورش عبدالرحمن مصطفى تکیزی لسر پشتوانیا اپراسیونا لشکری جاوری کریا روشلات چم فرات دکه. دبکو ببه سدم جبو وگرنا شپنابران لگوری سروک هفپیمانیه دبیجه. هر وسا چاره سریا سیاسی تنه او چاره جی کریزا سوریه را و لگور بریار نتوی و انجمن اولهی مصطفى دلی دوانه که خود دبیجه ایشو آزار ملت سوریا بردوام لسر دست هزین اسده و هوال بندن وی جمیلیسیاین الایرانی و حزب الله والپیده بویا و اف بو اپراسیون جهاد الخوشی و کیف خوشی ما هر وها سروک هفپیمانی گوت ام دگل هفپیمانی خود ترکی کار دکن داکو همو باجار و باجاروک دبن دست گروپ چکدار ین سر رژیم اسد و رزگار بکن و عبدالرحمن سربار کر کو پیاده توان لدجی سویلان لهمو نافچیان لسالن بوریده دکن دریا اپراسیونن کشتن و ویران کرنا مالان و لشکریا نچار و دست سر کرنا و کوچبار کرنا و رواندنا بدار زوره زیدبار کشتنه و لشکریا نچاری و بنپی کرنا آزادیان سروک هفپیمانیه هر وسا گوت همو ولاتن سویل هبونا وارد دکه و خو نشاندانان لدجی وان دکه. سروک هفپیمانیا اپراسیونا سوری دا زانین کو همو گروپین چکدار ین سر به ارتش آزاد و آمادن آلکاریه و بشداریه ده اپراسیونین چاوریکری ارتش ترکی بکن. لنافچاین برفره لروشلات چم فراته ده. لوما هر کارکی لشکری لوان نافچیان ده سینور گروپ چکدارن یه اپوزیسیونن ده به داکو سلامتی و جیانا سویلان و یک ریزی خاکا سوریه لوان نافچیان بپارزه و اف اپراسیون چه پیکاته کی جه پیکاته ملت سوریه آرمانج ناکه. سروک هفپیمانی انشتیمانی اپوزیسیون سوری و هزین شورش عبدالرحمن مصطفى تکز دکه کو آرمانجا سرکه او رزگار کرنا ملت سوریه جه ستمکاریه و جه ترور او گوت حکومت سوریه یا دمکی آماده کو کار لهمو لوان نافچیان بکه پشتی رزگار کرنا وان و سرپرشتی دام و دزگاهان بکه و جارکی دن جیان وگرینه دزگه و خدمتگزاری لوان دوران. پشتی کوشوا بوری ترکیه بارگین چکدارین پککی لشنگالی و چیای قرچوخ بمباران کرن عراقی داخویانی که نرازی بونی بلاف کر و ترکیه بتندی برسوا داخویانی حکومت عراقی دا حامی اکسوی گوتوبیجی وزارت درویا ترکیه د داخویانی که دا گوت خاکا عراقی بویا جه بنگهین لشکری ین پککی و عراق به کسین برپرسیار را کار ناکه
لما تركيا نچارا بارگهن چکدارین پککی لناو خاک عراقی بمب باران بکه هروها گوتو بیجی وزارت درویا ترکیا تکسگر کو ترکیا وید بمب باران کرنا بنگهن چکدارین پککی لناو خاک عراقی دا بمب بردوام به حتی کو ارمانجین خواه جهبینه بله تماشاوانین هیجا لسر داوین پیشاتین روشالات چمی فراتی نهاجی بریا سکایپ ممیوانداری اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ج آلمانیا بریا سکایپ عمر کوچری کریه دماتا باش با ماموسته سرچاوا بهار خاتون زور سپاس ماموسته دست پیکه ده اف گفین ترکیا یه داوی لسر ارمانج کرنا روشالات چمی فراتی بتایبتی ده وی هفکیشا سیاسی تچاود نرخینه بله سپاس بوتا و به برتاهجی و بو حوالين و براستي اشتر بيجم اف قفن تركيا يبداوية قفن بالتأكيد قفن يعني حكومتها تركي واردوغان بريس شهر رجاء يعني وتقريبا الجيكي يعني لو محفلة كما اظن انقرة يعني دياركر انه اف قفنها وتي رجاء وبيدا ببن ورجاء وبيك انين جبي اوي يعني ما ترسيكي مظنها لسر روشا ملتي ما فقير وهجار وبلانغاز الجهاتي فراتي ديارة يعني اب تهديدك بجاري تهديدك براستي جديه وبيويستا وقت بقرا سياسي ام وقت بقرا سياسي كردي يعني ام البراوثن وبرفسكن حتى ام بجرا جارسكي بكن ام بهلن بشواكي دبلوماسي ناب شواكي ام سورتي وجلان بلينكن اللي سر كيف خشين ومظاهرات و هبقرتنين ين هاد كي اوروبا هذا الشرقام شو العمود وندرانا افحميجي في دينادن افحميجي ورقكن تخندستي رجيما تركي دا بخي وكا مسوغكي ودا تدخلي بكي الشرقي فراتي دا يعني براستي باشه ما مستنى گوهدانا رژیما اسد جدا خوازن پیدی و دوره آن اپراسیون آن هیزن بسر و تچاوه که تخوینه يعني وقت جرى دنجي وقتين قا ارتشا آزاد لشكر آزاد وقوات تركيا وقت بري خدانا عفريني دي سنة يعني برنامج درخست في هذه انه عم اداره ذاتيه عم تخازن ايرو يعني حكومتها السوري بواجبه خرابه باركي خرابه واريكاري وبرباني بكير برو ولاتي خدا قعك ولاتي خدا عفريني ومديد انه عندك او شبيحه ما شبيحه كتن عفريني دا اللي تشتق نكر انه براستي حكومتها تركي ايرو حكومتها السوري يعني رجيمها السوري ايرو نقما دايا ايرو تيكبد سريخ وبيش ندبي موضوعها حق قشيدا و بيانما يا اداره ذاتيه درخستي بريشان وجا دعوه كري انه الشام اركي خرابه ودفاع برباني بكيل بر منطقه قلتي رجلاتي فرادا وبيكني جبر انه بريالكي وقتي في حال يرو اردوغان بيجي امي ريش بكن او زاني تشوا او يعني او لايتا كازاخستان دياج امريكا وروسيا حتى في تهديدات خدك يعني يبقى اوي ام دبينين انه مطرسيكي مظهرها سري مثلها وجديتك مظن جهاد بأم بالفعل سراوسن يعني وكتب غير سياسي كردي وكملتي كرد يعني بلكي انها وكنا مجرى مثلا انه نوك عارفين ب يعني الرجيمه تركيا وعني ارتشا آزاد وخوندجي رابورت نخدا لسر موقفي ائتلافي لسر انه من تشوت عداوات كن يعني بلكي نكا من قامشتو حسكي وادا بشواكي وك عارفين بس تقول نرينا مدى يعني مثلا يعني جريسبي ومتقن دي منبج وبراستي ويعني تيكافي حتى وقت ما بيستي حتى 6 كيلومتر تيكافي منطقه ده بس بلكي نوك عارفين بشواك جشتي مثلا موضوعها اني بيك او هريسر يعني بلكي زحمت بيجبر حتى نهاجي وقت زانن بهار خاتون يرو مثلا يعني هيج او قواعد عسكريه هنا هيج
دوريات مشترك هنا نابنا هي امريكي طبعا منطقه دا امريكا زو ودا بج منطقه برنادي بس دي ثاني امكار بيجن امريكا يعني حياتها لي وحياتها لي يعني ناب دوستو برادرتيا كردات كير صار حسابي برادركي مظن وصديقك كيفن وكتركي مثلا ما مستوى امريكا تا چرا دایک جدی به رد کرنا و ایریشل سر روشالات چم فراتي براستي يعني ايرو ام كارن بيجن بهار ايرو ترك نكاري قابك جبال بيش كبي وبري خبد منطقة رجلات فراتي بي وقابدين قوتي وقلايتا كسكي امريكا يعني وقت تنسيقك كنا بين امريكا وروسيا تركا نبي ترك حالي خواني كاس شكل ايرو لاعبين ما ظن اللي استقعد ملعبها سوريدا ليزن بشواكي مصدر يعني روسيا وامريكا نا تركوا ايران ومنظمتين دنيا يعني فاز بيجم انه حتى او بلكي بدر يدروا ما بيست او تصريحات ترامب قلتي انه دبي يعني تهديدات تركي نشسري بله دبي ترك تدخل لكن تغاشر فرادة بس افحميج نكافيه وجودا هندك قلت دوريات هفبشنا بين الجيش الامريكي وهناك هيزن عسكري يبهدي ابجي راستي اني راح تيجي دبي راح تيجي ندم التيمه انه والله خلاص امريكا هاتيا ومنتخب باريزي امريكا اللحظه بحسي انه مصلحه والكيدي بقدي مستعده وشعبي حميد بفوشي بارزاني وبلاشي فجبي اوي براستي ما تفسيكي ما اظنها يعني اردوغان جبرخوا نكرت تهديد ما اظن بدي يعني روش حدانا يعني انها مثلا وقت معلوماتي ما انه يعني صار ساعتها ما وقت يجي بك بس دي ثاني بيجن بلكي نا يشيكي برفرحي ما ظن بلكي جيشي ما ظن اري راسه تحشدات عسكريه كيل المتقاصري كان يوان بس بلكي نب شواكي ما ظن يعني بحيث تحديكي ما ظن بقي خلكي ما وجماوري ما الوي منطقه يعني ممكنه جريسبي تشتكي وسطي دا بكن ممكنه المنبش بكن بس از نبور مثلا سريكانيه تشيبي يعني قام شوان يعني منطقات الفارسيه اب باجروكي مي كردي اللي زيكي سنيوري تركي باشه ما مستعد دمان هذا تشش توايا آلين كردي تخوستن دا كوري جريل في اوبراسيونو تركي وركرن يعني تبع وقتي تبقى سياسة كردي تشتاجي تخوستن يعني ها تشتاجي تخوستن رغم انه وقت نما يا بحر خاطون يعني وقت طنق قلقي طنق بوا يعني قركة يعني بهادي وإدارات ذاتي برينها ارضيها بيك انيبان حتى انه يعني تبايكي تشيبي واتفاقي تشيبي اتفاقي تبقى سياسي تشيبي سر تشنا يعني سر تشنين بيرو بوشونين جرام بوها يعني تجارة إدارة ذاتي ندى برشا بخوا انه هبشي تبقى سياسي ربكي بشواكي قشتي بشواكي خاص انجمن اجتماعي كردي سوريا تم ديتيا او خصمو ناري ويا جبيكي يعني سو صاجي تيخوستن يعني سو تيخوستن انه تبقى سياسي حميل هبروني يرو بكاربن يعني دوركي رولكي دبلوماسي بلزن سر مستوى يعني سر اسكي ناب دولتي حتى بكاربن مجتمعي دولي قانع بكن انه يريشا لشكري تركيبك تش لشكري تركيب حالي خوي وتش كسن وت لشكري ازاد بيرابكي منطقة كريدا ومطرسيكي مازن هبه وخطركي مازن سر ملتي ما هبه ودماركي مازن شيبه يعني ما امي تشبيج وش نبيج مثلا يعني او سي اتفاقي هري جرام ها تشيبون بنا يعني ملسي كردي واداره ذاتي دا وهر سجي تكنا يعني حولي ردو دهوك تشيبو يعني وقتي وفدي يعني شاندا بهدي دغها وملي حدود اوقع اتفاقات واوقع توقيعات وختمي هاتين كرن الهوليري دهات انه ابشتن ابا كمي دجليدا فيعني تشتا ايرو بهديكري نخوشي جهان سري ملتما واب يعني يكريزيا ملتما وبكار بالسر قوتنا كي بتفق لنا بحمي اب ديوار هرفان يا براستي يعني بقرا يعني بكرنا بديواري ونبروجا كبسكي زربي بهار بله اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عمر کوچری زور سپاس میوانی من بو زنجيرة تقين تروري لعفرين روج أواي كردستان هين بردوام و بيدي وان تقينان لخدقراء
یا هەری داویژی تەقینەک لە سەریا ڕاجۆ ڕوودا و دە ئەنجامدا وڵاتیەکی سڤیل شەهید بوو و زیانین مادی گەشتن مال و ملکێ وڵاتیان سڤیل. لە عفرینە ڕۆژئاوای کوردستانê زنجیرا teqînên terorî hîn berdewam e û bidawî nehatiye ku ew teqîn grûpên çekdar wek tûlhildanekê di navbera hevdûda pê radibin û bi tenê alîgerên PYD wan teqînan li xwe digirin ku bihaneyên girtin û bincavkirina welatiyên sivîl ji aliyê Tirkiye ve bihêztir dikin û xurtir dikin. Li xwegirtina PYD ji teqînên terorî dihêle ku Tirkiye û grûpên çekdar bi serbestî bi karê tevlîheviyê û girtinê rabin, da ku bi bihaneya hebûna grûpên veşartî yên PYD bigirin û bu yekê karê diziyê û xwestina pereyan li hember serbestberdana welatiyan bixwazin. Herwiha beşek mezin ji Siruşta Efrînê hatiye şewtandin bi heman bihaneyê ku hîn çekdarên PYD li çiyayên Efrînê hene. Di sêzdeha berçileya sala 2018 derdora demijmêr nehê şevê teqînek li pêş nanbêjxaneya Ebu İmad li ser rêya Raco nêzik her du dibistanên Fêsal Qedûra kevin û dibistana Rêfiyê çêbû. Di encamda welatiyekî Kurd şehîd ket û ziyanên madî yên giran gihîştin mal û milkên welatiyên sivîl. Ji kesên hatine naskirin welatiyê bi navê Zekî Şukrî ji malbata Dêle ku bûbû qurbaniya wê teqînê. Zekî Şukrî karê çêkirina maturan li navenda bajarê Efrînê li ser rêya Raco dikir û di encama teqîna terorî de jiyana xwe ji dest da û şehîd bû. Di heman rojê de odaya Xedeb Zeytûn ku PYD ew oda li xwe girtiye, teqîna rêya Raco ya li pêş nanpêşxaneya Ebu İmad li xwe girt û daxuyaniyek li ser malpera xwe ragihand tê de behsa kuştina çeteyan kir. Bê ku behsa şehîdê sivîl yê ku bi navê Zekî Şukrî ya ku di wê teqînê de hatiye terorkirin bike. Heman odaya Xedeb Zeytûn di 6 meha heştan sala 2018 kuştina endamê Encûmena Xwecihî ya navçeya Şera Ekkaş Hacî Ehmed yê ji gundê Dêrswanê li xwe girtibû. Piştre hata xuyakirin ku Ekkaş Hacî Ehmed ji aliyê grûpên çekdar yên li Efrînê hatibû armanc kirin û hîn di jiyanê de maye û jiyana xwe ji dest nedaye. û tu têkilî û peywendiyên PYD bi wê operasyonê re tune bû ji ber ku dema ku xelk çûye cihê wî termê wî nil cihê xwe bû. Bu yekê gelek pirs derketin meydanê wek peywendiyên PYD bi hin grûpan re yan odaya Xedeb Zeytûn her li ser bi grûpên çekdar ve ye û bi tenê PYD wan operasyonan li xwe digirin. Ji bilî Xedeb Zeytûn malpera YPG û hawar bi fermî teqînên Efrînê herdem û demekê de li xwe digirin û ya balkêş ku armanca sivîlan jî li xwe digirin. Nexasim li gundê Guliya Jor ya navçeya Raco di 19 meha dihan sala 2018 maynek di hin welatiyên sivîl de teqiya û welatiyê bi navê Elî Beşîr Elî şehîd bû û birayê wî û birazeyê wî birîndar bû. Malpera hawar ya PYD ew teqîn li xwe girt ku di wê teqînê de bi tenê sivîl bûbûn qurbanî û tu çekdar di wê teqînê de nehatin kuştin. û ew yek bi operasyoneke leşkerî binav kir û got ku çete hatin kuştin. Bi taybetî di wê rojê de tu bûyer ji bilî teqîna mayînekê bi traktora Elî Beşîr Elî de nehatibû rûdan. Ji destpêka derbasbûna Tirkiye û grûpên çekdar ji bo Efrînê û vekşana PYD ji bo deverên derdora Helebê zincîra teqînan berdewam e û bi tenê xelkê Efrînê rastî ziyanan tên û mal û milkên wan têne rûxandin û metirsiyeke mezin di nav wan de tê belavkirin. ایگور کناشیکوف بردفکی وزارت دروی روسیا اشکره کرد که سرگی شویگو وزیر دروی روسیا دریا دو یادشنامه آن و که جبو وزارت بروانی امریکی هات نشاندن فکر روسیا درباری هبون آلوزی و ناکوکین کردی عربی کل روجالات چمی فرانسی هنه دخویا کرن. بردفکی وزارت دروی روسیا دبیجه که وزیر بروانی روسیا دو یادشنامه جبو وزیر بروانی امریکا شاندنه و حتی وکونها وزیر بروانی امریکا برسوا یادشنامهان ندایه. ایگور کناشینکوف بردفکی وزارت بروانی روسیا اشکره کرد که سیرگی شیوگو وزیر بروانی روسیا دیادشنامهان ده کودریا باشگویا وزارت بروانی روسیا و هاتن شاندن دو داخوازی آراستی امریکا کرنه. کناشینکوف گفت دیادشنامهان ده روسیا فکارا خود درباری هبون آلوزی و ناکوکین عربی کردی که روجهلات چم افراط هنه داخویا کرن جبر کو او ناوچه دبن دست امریکا دنه. هروها روسیا امریکا و خوندی دکش بو گوتو بیجی لسر چار سرکرنا ناکوکیان درباری موشکن کدوریا آویتن آوان ناوندی و نزیکن. هروها کناشینکوف گوتشی کو سروش به سر شاندنا یادشنامه انده در باسونه و حتی وکونها امریکا بفرمی برسوا یادشنامه روسیا ندایه و اف جی و چنده ده خویا کرن کو امریکا جی چاره سرکرنا کشیان کو باندورا وال سر اولهیا هرمی و ناو دولتی هيا خودور دکه. گوتو بیجی وزارت بروانی روسیا اشکره کرد گو وزیر بروانی روسیا دی یادشنامه انده تکزی لسر چاره سرکرنا کریزا کامپا رکبان کریه
کو هتا وکو ایرو تو چاره سری به تمامی نهاتیه کرن و خلکی کل کامپین اشتجینه در روشکه گلک خراب ده دجین. هروها کناشنکوف تکس کر کو جبو دیتنا چاره سری جبو توایا کشیان و درست کرنا هماهنگی روسیا آماده دیبته که وکری و بابتی لگل امریکان لدار بخه. لکامپا داشکران یا پنابرین روجاوای کردستان خوجهیا داشکران یا یکتیا خوندوان و جوان دموکراتی کردستان روجاوا روجا پنجشنبه سمینار روشنبیری بری خستن کر. سمینار درباری دانوستاندنان د جواکا سیویل دو جالی هر یک جمعیت کار فیصل قاسم و مافناس حسن علی و هاتا پیشکش کرن. ایرو با آماده بونا چندین روشنبیر و کساتین جواکا سیویل کمپا در شکران سیمینار کات ساز کرن لسر رولا نگاتیو نرینی یا جواکا سیویل دوی سیمیناری ده براستیجی گلک تیشکک هاتا تیشکک سر بابتا رولا جواکا سیویل و نرینین جدا جدا تدهاتن گنگ شکرن براستیش در دو ایش جواکا سیویل وک پیوست سر آستا جواک سر آستا رولا نبونا رولا کساتین روشنبیری و کساتین چالکوان رولا خواب لبرشاف ببین هاتن گنگ شکرن و هندک خالن بالکش لسر آواستان لسر دورة رولا منظمات المجتمع المدني انه بشي شيء رادبن بشي كاري رادبن براستي سيمينار قال لك يخش موضوع قال لك يخش جمتي قشاتي خستين ام جمع قشاتي خستين انه بهفدور ام كاركي بكن تجمع ب حق بتش مرو علي ملتي خوكي قال لك مشاكل زاروكا هنا ايه من داله هنا ايه بيركا هنا ايه كشكا هنا ايه طلابه هنا ايه قطبا مجتمعات المدني أهدافي وان جو دنجي فان مستضعفين في ملتي بقينا جهة صناع القرار يجو بريار دستي وادن ودردخن اموکی کیتیا خوندکار و جوان دموکراتی کردستان روجاوا خوجهیا دار شکران ایرو ما محاضره حاضر كر لسر حوار حول سلبيات المجتمع المدني. طبعا محاضره هتا تقديم كرن جالي مع مستر حسان احمد ومع مستر فيصل قاسم وان شاء الله تشالكي ما بردوام بن کامپا گورگوسکیا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دست به هجمارک سمینار و خالن روشنبیری و یه ریبازا خواندنه جه هجمارک خواندکارین کرد جه پنابرین روجاوای کردستان آستا آمادهی و ناوندیره اکریه و دیتا دمکا دریج بردوام بکن. والله في دوريجي كانوا المدى خويا كرن وحزب ماجي هاج ملتي خوها ودورجة معلمين إنه سر سلوكي ماجي فعلا جمع هيجي بيخ وقوتنا برزانين نمرجي بيكينا الطلبة رؤوس الرماح. طبعا في دوريج قالك كيف خوشهم في دوري قالك تشت المدى خويا كرن سر سلوكي ما ونظرة مجتمعية مجمرة ممشاو خباش بكم خبيش بيخ عنا خو وشمرة دا خويا كرن جو أمش خواج ملتي خرب دي خويا كرن إنه خوينا هيك نقطة خوينا الشهيد جي بر كردستان ده هاتي شهيد كرن جبنيجي ناش فعلا وإن شاء الله أم طلاب أم كلام أخو كردستان أخو بشيخ. نبي بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا ريخسنا كوراغوسكي شاخد الدوي جريخسنا كوراغوسكي مدرس خلاني إنجليزي وكردي ورياضيات كرياج وفي نفشي نورج عمري 12 صالي حتى 11 صالي دبن جافديريا بارتيدا وكو شاخد الدوي وما حازريا وكو سازيك أنشطة حاضر كريا مكتبك أنشطة جهوالين أكاديمي وهي زانا يخوندوان جهوالي محلياتا وجهوالي فروع يكسي حاضر تش كردي وإنجليزي ورياضيات حاضر به مكاربن وقوتي احتواء نفشكي نو بكن جوري جغرافيا خو براسي كامبا قالك أجمرة جوري جغرافيا خو مكاربن احتواء نفشكي نو بكن شتمني دوزي حتى أجده وأمهلن دوري ريبازا برزاني بكفن دوري بارتي بكفن نفشي منا وبتدري خراب هرن وكون زاني ج إطاري
گندکی ام همو هاتنا 100 مال 100 مال 150 مال هاتنا كتنا 1700 يكون دفرد هيا براسي دوي وضعنا خراب يعني ام بربسيار ماكو بارتي عاملين وضعي خراب درس ببنت جوا كده اول شيء ما بنشاط ذكريا بدعم تنظيمات كاروغوسكي ام كاربن في خوفا خورتي مينو اولا عمري وادا اما فيركن بزماني كرديه وبزماني انجليزي ورياضيات چه نميمي مدرسي هبن امكارم بگينوا امكارم ريبازا برزاني ريبازا بيروز ام شاني وابكن وادوري شارعي بكن ام يك ام بگينه هدو ایرو زاروک ابناوی هیلان مهدی عفو یا 2 سالی آوارگارین پاقجی دنیزی که هولا میدیا یا شاهیان لباجارو که فایده لپاریزگاه دهوک بترم هاته دیتن لگوری که مالباتا وی جدزگاه آرکر راگهاندیه زاروک ابناوی هیلان دگل باو و دایکا خواه شوابوری دشاهیه که دلگل لباجارو که فایده بون و ده دمجمیر هشت ایواری هیلان نپیدا بو مالباتا هیلانه جه گنده علی گامش سر به نافچه کوچراویه لگل کردستان سوریه و لکمپا دومیز یا پنابرین سوریه نشتجینه. لزانینگاه توکیو یا ژاپنی زمانی کردی میناوانه که سربخواه دیواره خوندن. لزانینگاه ترکیه یا ژاپنی زاراوی کرمانجی وکه درسک سربخواه دیواره خوندن. دیدما نیسانی ده یا سال 2019 ده دی دست پی بکه. و جنها و سرلیدانین جبووان درسان دست پی کرنه. اکادمی ناس و اندامین پلاتفورم زمانی کردی ویگاوا دولت ژاپنی وکی بانگوازه که جبو ترکیه دنرخینن و دبیجن او پیامکه کدوی ایدی زمانی کردی ببه زمانی فرمی دقادا زانستی ده وره خوندن و پیشی لی وره وکرن. پشتی بداوی هاتنا هلمتا درمان پیدانا نخوشیا سورکی و نخوشیا پوچبونا زاروکان هلمتا کادن دیل عفرین دست ببکه. لگور جدرک تایبت جا عفرین راگاندیه که دسری سالانو ده ده هلمتا کانو جه درمان پیدان و پاراستن جه نخوشیان را دست ببکه او جیو تکذکر که ده 27 ماهانها ده هلمتا راگاندی آنکو پروپاگندا اوه هلمته ده دست ببکه و او هلمت دیسا به هماهنگیا تیما لقاح سوریا و انجمنین خوجهی لعفرین ویورا کرن. پرتوکین آستا آمادهی گهشتن باجار عفرینی و لدبستانین آستا آمادهی آنکو آستا سنوی هاتن بلاف کرن. لگور جدرک تایبت جناو عفرین ایرو جه آرکر راگاندیه پرتوکین آستا آمادهی کو پرتوک زمانین عربی بیرکاری فیزیا و زانستی لخوادگره لدبستانین عفرین هاتن بلاف کرن. جدر آماجه بویه که کر کو لهند دبستانین عفرین ایدی زمانی کردی بشیوه کی دفکی تفیر کرن لیتان ها پرتوک نگهشتنه دبستانین عفرینه. قامشلوی گیتیان ویسکارین کردستان سوریا سمینارک ببونه یا هشتمین سالوگرا و کوچبار کرنان ویسکارو هلبستوان کرد محمد خلف کو به ریوی تیناس کرن به بجداریا هجمارک روشنبیرو هلبستوان و مالباتا ویل دارخست هجمارک گوتن درباری خبات و جیاناوی یا ویجهی هاته پیشکش کرن. ام هشتمین سالوگرا اوغرکرناوی هفدورا وشینن. اوه خویای گو ام کرد تنه لسر شینه و لسر اوغرکرنه تنه الهفدو دجبن. نبیجن کچان بلا ببن رئیس بین گوونده بخملو خیس بین گوونده بلا وجو لیلان
بكيف وسما ستران وديلان برا شهبكن ويفوري خلك هرن كل بكن وان جعبن بلك قالك دربا غازن دبي وقالك دربا دوز عم تبداي انه مرود خوازي يعني نفسكاري ما البسباني ما هوزاني ما ايجو كا ايجو خدمتها دوز اخو كربن هنا بصاغبونا اخو هنا جاني بن مرو رزقتنا جوار بقري مرو قيمتك جوار بقري مرو وان خلات بكي ليه ابدوزايا ان شاء الله وين ام بيبيني ابتكفي براكتيكي خلف ريوي ببير هاني سباسيا قلتنا دكتور فريد سعدون بكل دربيش رو بكرنا بنا وشرناها وليه وشنبير الكرد ونشتينه بما ابي هاني كيه جبرولو يجي مران بيرسجريك ما جاي تشر اصلي يعني حطاني روجا يرو بلكي هيك ديجي بيرس بما جگر خينا بينا شو ومكسن روشنبيرن ومكسن الاسكارن ومكسن البستبانن ومكسن يعني ايشو كار بنفساندنه وبخواندنه وبزانياري وتشانده بكن يعني نویسکار و روزنامه‌وان سیامند ابراهیم پشتی ململانیه که لگل نخوشیه کوچا خویا داوی کر او جی بربانگا وی صبح لولاتی المانیای ابراهیم جدای بوی سال 1955 جگوند آشور بنانیه یه بسر باجار عمودی و سیامند خودان رولکا برچاو بو دی پاراستنا زمان و روشنبیریا کردی ده. نویسکار و روزنامه‌وان سیامند ابراهیم پشتی ململانیه که لگل نخوشیه کوچا خویا داوی کر او جی بربانگا 15 هیوا 12 سال 2018 لولات المانیای ابراهیم جدایک بوی سال 1955 جگوند آشور بنانیه یه بسر باجار عموده و سیامند ابراهیم جوان کسین چالاک بو ینکو تفگر هلد بجارتن و نکاری بون بیدنگ بمینن خودان رول و باندور بون و ارکو ماندی بونه که مزن دبر پاراستن از زمان و دیروک و روشنبیریانه توا خود پیشکش کرن. سیامند ابراهیم جمال باته که بو کوگرنگیه که مزن ددان خوندنه کو با پیروی ملموسای نسیبینه بو و باویوی یکم کس بو کو پرتوکن بزمان کردی لسوریه بلاف دکرن کو او پرتوک جمال رمضان البوطی دکرین و لسر ملاین عمود و دربیسی و حسک بلاف دکرن ده سالین چلی ده جه 100 سالیا بوری و مینا پرتوکن خانی و مولودا اتروشی هر وها بدهام پرتوکن کردی دناف ده هبون جوانجی ین ملای جزیری و جگر خوینو هن پرتوکن دی ین کون. باندورا و جیانا کو سیامند ابراهیم تیده مزم بو دناف پرتوک و خوندواری و زانین ده جنرماهی نینوکنوی و لیکر و سیامند کاری بو بدهان جرومان جیهانی و عربی ین نافدار دوی سردمه ده بخوینه. جنویسکار نافدار را مینا ویکتور هیگو و منفلوطی. سرباری کاروی د پرتوکخانه که نوجنده لشاما پایتختا سوریه. هر وها نزیکبونا سیامند جه کسایتی کردی نافدار آپو عثمان و سرداناوی جمالاوی را لشاما پایتختا سوریه جه سالا 1977 و تاداوی جیاناوی د سالا 1993 ده او جی رولکوی آمزن هبو د چاندنا ویانا زمان کردی ده ددلو جان سیامند ابراهیم ده کو سیامند بخوا یک جه شاگرتن آپو عثمان ناول خودی کر کل سر دستوی فری زمان کردی بو واته ین خبات و قربانیدان دبروی زمان ستمبار ده ناس کرن. نویسکار سیامند ابراهیم هر وها د سالن هشته ده جسد سالی عبوری و هجمارک جوانن کرد فری زمان کردی دکر کو شاگرتن وی او هاندان لسر نویسانتنا الف بیه که کردی کو ابراهیم زنجیره که پرتوکن فرکرنا زمان کردی بلاف کرن لسر دو بشان و لبیروتا پایتختا لبنانه هات چاپ کرن و بلاف کرن کو به هزاران کپین وی هاتن فروتن جه سالا 1982 تا سالا 1988 ده دماکو د سلاداری سوریه ریدا مهلت کرنا وان پرتوکان کو در باسی سوریه ببن بناو بینکاری دکتور محمد عبدو نجاری کو او پرتوکا سیامند یکمین پرتوکا فیرکرنه یا زمانه کردی بو یا مکرپه هاتی لسوریه. پشتره نافبوری رینماین زمان کردی لگل هجمارک نویسکار و روشنبیرین دی خوندن مینا باوینازه و مروان عثمان و ابراهیم زازا.
Di salên heşteyî de jî Siyamend li gel hejmarek rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê kovara aso derxistin. Lê ew kovar ya ku bi awayekî werzî derdiket, di hejmara xwe ya pênca de rawistiya. Ew jî ji ber sedemên aborî. Lê piştre Siyamend karî bû wê kovarê bigihîne hejmara 16 lê destkefteka aborî nebû ta karibe berdewamiyê li belavkirina wê kovarê bike. Sedemên rawestana kovara aso tenê aborî bûn. Siyamend İbrahim herwiha bi sedan ji gotar û babetên siyasî bi zimanê Erebî di rojnameyê Erebî de belav kirin, serbarî malperên elektronî û rojnameyên Kurdî ku Siyamend digot rojnamevanî viya naminî herî mezin bû ku nêzîkî 2000 gotar nivîsandibûn û ji sala 1989 ve berê xwe da rojnamevaniyê. Serbarê girîngîdana Siyamend bi rojnamevaniyê herwiha Siyamend xwedan çavekî nîşanbaz bû di wênegiriyê de ku nêzîkî 100,000 wêneyan girtibû û di sala 1913 ve pêşengeheke wêneyan yên fotograf vekir li Rojava û Başûrê Kurdistanê û wêneyên şoreşvan û çalakvan û çalakî û xwepêşandan û xwenîşander û girtiyan nemayîş kir. Siyamend İbrahim herwiha bang dikir ji bo azadiya rojnamevaniya Kurdî û digot ku hêlên sor li pêş rojnamevaniya Kurdî hene û ji ber wê yekê rojnamevaniya Kurdî li pêş nakeve digel rewşenbîriya Kurdî re serbarî pirsgirêka aborî li pêş berhemê rojnamegeriyê. Piştî destpêkirina şoreşê li Sûriyê Siyamend biryar da pirtûkxaneyeke giştî li Qamişlo veke û têde pirtûk û rojnameyên Kurdî kom bike ku hevalên wî bi zehmet didîtin ku di rewşeke wiha de derfet hebe ji bo vekirina pirtûkxaneyeke giştî. Lê Siyamend bi alîkariya hevjîna xwe nivîskar wendaşê xwe pirtûkxaneyek vekir di nava Qamişlo de ku wî dixwest navê helbestvan Mestûra Erdelanî li pirtûkxaneya xwe bike lê hevjîna wî tekezî kir ku pirtûkxane bi navê Siyamend bi xwe be weke xelatekê ji mandîbûna wî re. û ew pirtûkxane rojane ji 8 sibehê ta 8 êvarî lê gel mêvandariya ça û qehwê pêşwazî li rewşenbîran dikir ku karî bûn ew pirtûkên ku Siyamend di gerên xwe de li Lubnan û Urdun û Herêma Kurdistanê û Tirkiye kom kiribûn bi dest bixînin. Serbarî pirtûkên nebelavkirî yên Apo Osman û hin hejmarên kovara hawar û hêviya welat û rojanû û hejmarek pirtûk û kovarên dî yên ku li berdest hemû kesan nebûn. Piştî xebateke dirêj berbanga pazdê heyva 12 sala 2018 Siyamend İbrahim ji hespê jiyanê daket û berê xwe da riya çûnak bê veger. Ew jî piştî milmilaniyekê li gel nexweşiyê ku cenga êka nebû ya ku Siyamend têde ser nekeft û ziyandarê wê ji destdanê rewşenbîriya Kurdî bû ya ku stûnek ji stûnên xwe ji dest da. Şêrîn Kîlo. Beya bultena xwe bi dawî bikin sernûçeyan li bîra bînin. Türkiye amadekariyên leşkerî ji bo encamdana operasyona Rojhilatê Çemê Firatê bêdawî anîn. YPG daxwaza helwestê ji rejîma Esed dike û qesedê gefa rawestandina şerê Daişê dike. Serokê hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê û hêzên şoreşê piştevaniya xwe ji bo operasyona leşkerî ya Rojhilatê Çemê Firatê tekez kir. Rusya ji bo rewşa Sûriyê doya deştname ji bo Amerîka şandine û Amerîka bersiva Rûsyê nedaye. Alîkariya tîma Arkê bulten hate pêşkêşkirin. Spas ve temaşe kir.